Affairs sounds a little. Affairs near south. Affairs they hana kendo illicit. Affairs sounds like it is very much in the polar region, the south pole for that matter. Okay, watano cia kiwendo. Relationship. Yes. Na wendo naguo ri itukiragwo ni weka ni uri atia ni uri magirwo because love is a quest. Yes. Na quest yayo ri ni kwendwo ni mundu ucio uraigwa ngoro yaku ikienda. Yes, sometimes gotigithiaga ogu ona JB Maina neni ri atiriri thina uria ukorwo iho munene ri ni ati mundu ucio urenda ngoro ikuraya uri orenda agakorwo ngoro yake ikuraihu muno mairo ngiri. Yes. Na ndio kuonia ni sympathy. You know hado magutanaga down brutally. Yes, magutana down. Weird. Umwete manie jeri wa digital maguona gogo. Magaigwa ngoro yakwa ma ikwendete. Na wewe approach yako no mwake koro yejega muno tiumurie ndikana to push ndiago weta kiugo kaigwa ori atiri nie nawe riu nie we Michael we nie nawe riu hakwa ha na relationship nacio ni irerere na ile relationship wakora ni mwage agwataniro ya kiwendo na muyetu kana mwanake muonanaga o muthenya. Yes. And the quest becomes simpler tondu na to mathafu na ginya jeto logistics cia kurimira wendo ucio ni ihuthu. Yes. Na mibango ekahutha neguo ndukire kindu gitagwo long distance relationships. Yes. Icio nacio ni ibataraga more resource na wiheani ni ibataraga wiruteri wiheani na kuima na all together kwihotha kwanja hau muno. You see, that's your long distance relationships ni ile ikiro ni kuri interglobal. Yes. Interglobal baita maigi tiraithi we igwati ni wagia girlfriend America na mukoyo heka undu mwae nako eguku arathi agithi. Yes. Isi yore kujitera hopes hau ni kurituhaga tondu ndungikihunduka ati uge wathi gucerera mwendwa waku ati wathi Miami kuona Veronica waseke no ni umwendete riu hau muriraga on technology na maita maiki wendo wa githemba kiu ri technology and trust. Yes. And the trust becomes a serious issue in the long run. No giteo ni mundu we muri mundu menyaga ukinyagirio ndumiriri ni andu aria moka Christmas ukero haya ndwaiguire kife koturaga ku hindi jeri mwani na muthungu wa materu aria makona nduthi na kihika na we no mwaragia we ona wandu athoma science ukamenya ukora no tuwe moji ucokagirio na tu akwira uria me busy na akurire tene interglobal maita maingi ko mutirakinyite kihiko-ini ri kaundu kau gakobanagira hau kana ciama cia kiuteti imwe njui githio no giathia they cough dead. Yes. Ni kuri intercontinental. Yes. Na no jo interglobal. Ni kuri region no. Yes. Ukaigwa riu ng'ania ni akona muhiki Uganda. Yes. Ari muhiki Congo. Yes. Hau riri aihura kimuhuko ri ni ahiukaga ito ni kuri bathi cia guthie Kambara wathi Kambara ugathi utukanirio ugathi nginya Congo kana kwa ni muhiki Kigali ni uthiaga na ungithitha thabari thatu ona nduraiyukio no ritu ri wendo ucio ni uremaga ni gukire riu the most common one which is somehow manageable etago extra county kana inter county ni icio ni cia guku bururi-ini. Yes. No county ni tofauti. Yes. Na wendo guo naguo wa inter county onaguo ri ni mbataraga resource na
kurimirwo muno tondu riu we ukoragwo Murang'a haria guo ha mai niho wandikitwo nduka-ini na ndungata mukona yokoragwo Voi yes maita maingi ri no ndu ndugucenjia anytime soon ri mitego ya mbia ndirietha mbia no mbia citietha mitego it's the other way round muhiki ndangiuma Voi oke gukuona tondu na ngiuma oke gukuona ri it is at your cost na we kaithabu riu ria cost ri ukona we cost imwe waku is easier yes riu ni wibangagira gathabari aguthie nginya Voi nginya Voi na maita maike ni uthia Voi iyo we very upbeat wakinya kuu na wa invest weekend ngima ri wakora maundu maria uratanyaga mwarangie environment ti conducive ugakururio mukaigwa mwathie pre-wedding anga ya ng'ania privacy kambe kaga ugaithima gongona mandu utoi kahura ruhi ukandika nginya mabuku ma pre-wedding ngiri na garama icio ciothe nowe urarugamirira ukahura ruhi wacoka uria urathire abungite mugithi wa Sunday yes ni kuri relationship long distance cia ngari igiri ukaigira mbathi rĩtwo matunda ĩthiĩ ya rũgũrũ wakinya harĩa Kwicoro waumĩra hau nĩ wĩingĩra tũ face me twa gũkũringia tũrĩa tũikaraga stage waithagio hau nĩ atumia magĩtuma ciondo lakini wewe ukae ni kama wa huku mimi mgeni kidogo umetoka Nyeri wakinya andu nginya andu aruti iyo ri tondu ici tiku andu aige makomenya bado kijana sorry wewe ni ule unakujanga kutembelea ule msichana anaitwa Njeri ule anafanya kazi posta nimeona nakuchua umekuja kuja inakaa unampenda mnampenda sana uniambia unatokanga wapi Kaichangiru ni wapi uko Mlanga ya isajiro Mlanga kwa Wailia uko ndani ya mapenzi yanyu ni mzuri sisi tulikuwa tutafutwingwi sisi wakati mapenzi yetu tulianza tulikuwa atufutwingwi tulikuwa tunapangwingwa wende mwana ule sema na modo very brutal akwenda channel uliniambianga unaitwa nani Maiko Waweru Cho mjana unakuchanga hapo kuona hapa siku moja naona atakupea ugonjwa Hako ni wanaume hapa wanaume wanatili nao hapa wakupa hapa kijana kama naona tunaweza pikwa hapa risasi ni vizuri nikueleza unaweza pikwa hapa risasi Joshua alikuwa na MCA Joshua MCA hapa wamesunguka na hapo wakikunywa wetu tupombe tunakuanga kwa mkepe tunafanya pss Wanaitanga niko kwa rana ama nikufanya nini? Na kuna siku pato nilisikia wako na kitu na OCS. Pipi ya OCS alikatandika chuzi. Au na wamenya ngani? Your investment in time and money. Sia dieta pyramid scheme. Watu wada gokinyo confirm. Omagira stage wengi. Okarakara maita fote. Watu wakaigwa ru matatu wengi ukathutha mathaa meri. Ukaigwa tongethi maguru. Hede oka o weekend oka Kwicoro. Yes. No go kueta shopping ya Power Star. Pero nakurumia kijana.
na gurumia. Unajua mimi ni elder, mimi ni mkubwa, nikwambia tu ukweli. Hapa hakuna shindu. Huyu mjana ni mang'aa. Sijuzi ulikuja kumtembelea hapo, ulikaa hapo peke yako siku 2. Alikuwa amepelekwa Busia. Kurathirwo kuu ni kuraihu muno. Ona andu horathirwo kuu ri ureharehe risk na mucii. Remanya oe ugetha kairitu ka biti. Aiyaya na hote wandu. Mathaa ukimenyithio ni Cascade Institute of Hospitality. Cascade Institute of Hospitality ni thukuru